Serere kurya wenyine. Utsinze ibitego bibiri kuri kimwe. Wasiri ninde utsinze igitego? Ni Niyonzima Olivier Sefu. Ninde utsinze icya kabiri? Niyonzima Olivier Sefu. Ibyo bitego bibiri ni ibitego bitsinzwe n'umukaseri w'ikipe ya Rayon Sport. Umukaseri wa Rayon Sport aranganya ibitego n'umwataka waguzwe amafaranga menshi cyane. Igitangaje kurushaho Niyonzima Olivier Sefu ntabwo yateraga penalty. Ni kufra na corner. Niyonzima Olivier Sefu yatsindishaga umutwe. Ntago bisabye ko bamuha penalty kugira ngo atsinde igitego. Ibi birasobanura ko Niyonzima Olivier Sefu ari very costly, afite agaciro kurusha abataka b'ikipe iherutse kugura abataka bakomeye cyane bugiye mu marushanwa mpuzamahanga. Dufitanye match muri weekend. Byo barabikwiba ariko. Urangare. bazabikubajana amaseni. Already ngewe natangiye ibirori byanjye. Ntabwo ndi kujya ndeba match ntarimo ndafungura. Nuzambona ku munsi wo kwa gatandatu nzaba ndi gufungura. Saba uyisha. Ugiye kuba wirira. Aka kanya tuvugana sinongera kujya ndeba match ntarimo ndarya. Request rero narinje guha Rwanda Premier League niyi. Ubu turabami bicaye ku mwanya wa mbere. Ariko kujya dukina journée imwe kuri imwe tudafite uwo duhanganye nawe, this is too much. Ntabwo muri kubona Ruben Ngabo hafi ahangaha. Byikubagaho umuyobozi w'ikipe musabye ko agiye kwandika ibaruwa, ntabwo tuzongera gukina Rwanda Premier League. Tugiye kwiyandikisha muri shampiyona y'igihugu cya Misiri. Ubu dukeneye weekend kuri weekend aho ikipe ya Rayon Sport igomba kugikina na Pyramid, Al Ahly n'izindi kipe zikomeye. Ubu niba mubonye igitego twinjijwe, twe tumaze match umunani tutinjizwe igitego. Uriya muntu utsinze igitego wari wambaye nimero 10 niwe munyeshuri wa mbere nakire muri How to Score Institute. Nganye niwe wamwigishe gutsinda. Ndamushimiye cyane ko atsinze igitego. Ariko impamvu twemeye ko kira gitego cinjira mu izamu, ngaruriye ibaruwa Sonatibe yazamukaga isaba ko match yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 isubikwa. Watinye? Sugutinya. Ahubwo ndavuze nti uyu munyeshuri wacu reka tumureka atere mu izamu babone ko bishoboka. Babone ko bishoboka gusa, babone ko wateramo izamu rya Rayon Sport bari hari wateramo nta kibazo. Ariko ikibazo no kwibaza ngo wateramo we bagutereyemo kangahe. Maze kubisobanura ibyo ngibyo. Maze kubisobanura. Ni impamvu ki ikipe ya Rayon Sport yahisemo ko igitego cinjira mu izamu. Twari tubizi neza ko iyi match irangira tutinjijwe igitego, zari ko ari match 9. Byari bisobanuye iki rero? Byari bivuze ko abo duhanganye bashoboraga no gusaba ko umukino usubikwa. Twanze ko umukino usubikwa, ibaruwa nayigaruriye Kicukiro Sonatibe. Irimo irazamuka. Niyo mpamvu ikipe ya gatandatu watumye abantu benshi cyane. Ikipe ya APR umutoza atwaye DVD match yose. Arayitwa ni video arayitwaye bati ikipe nayibonye nayizi neza. Murabigenza gute murahindura? Ikintu ndi kuvuga ni kimwe. Uyu wa gatandatu ntangiye iminsi yo gutegura iyi match nziza cyane ikipe ya Rayon Sport igomba gukina muri Stade Amahoro. Ubutumwa bwa mbere mba ku kigero cya 80% stade yuzuye. Nari narabibabwiye ko ku munsi wo kuwa 4 tuzatangaza sold out ya Stade Amahoro. Iyi ni experience nshya abantu batigeze babona muri Stade Amahoro. Mwigeze mubona Stade Amahoro aho hagiye kuberamo match mbere y'iminsi 2 Stade Amahoro ikuzura? Ntabwo byadusabye kujya kuzana abantu ngo runaka ngo bazanye ngo uyu ukora ibi ngo ugiye kuzana ibi. Oya, twebwe abariyo dufite ubushobozi bwo kuzuza Stade Amahoro kuko ni twebwe yubakiwe. Twebwe abariyo ni nayo mpamvu ntanze welcome ku bakunzi b'umupira w'amaguru bose. Uyu wa gatandatu mugiye kubona iby'amaso yanyu atigeze abona.
niyo mpamvu rero mbasezeyeho ariko dutangira urugendo rwo gutegura dere muraza kumbona inshuro nyinshi mumfashije rero mwareka nkatamira kugira ngo ubuzima bugende neza murakoze cyane murakoze cyane ipafu wasiri ipafu wasiri Nasubuka mbabazi Benjamin Moni batari igikona wasiri ibintu ukora biremewe wasiri ibintu ntabwo bigize icyaha wasiri mu ntebe nk'iy'umwami uri murarya ibyo byiza gutyo inkoko harimo inkoko harimo agaca ubugari wasiri ibyo ntabwo byemewe babajwe n'abantu wasiri ntabwo ufite ubwoba iyo umuntu yararya hari umukino urangiye ntacyo tubwiraho kimara gutsinda wumvise warira mbere na mbere ndimo ndatanga request kuri Rwanda Premier League icya mbere ntabwo turimo turakina umupira w'amaguru nta nubwo turimo turakina n'amakipe y'umupira w'amaguru niba aka kanya tumaze gukina imikino irenga 11 aka kanya ikipe ikaba nta muntu n'umwe wari wayitsinda nitwe twenyine twihariye akagahigo muri shampiyona ubu nonaha ikipe ya Rayon Sport ntiratsindwa match n'imwe ubu gukina kwa Rayon Sport sinkibifata nka match ahubwo n'ubukwe niyo mpamvu naje ndikwiriye akoze cyo kiryo Ha ha ha!